atukwenda antu ba Meru kona cionthe bamenya ati mutongeria ura twinue kaunti-ini ya Meru numwe etawa Gavana Kiraitu Murungi. So rira the former governor uraari o Meru Peter Munya CS wa agriculture akeya Meru ethire akibwithakia burakubwithia Kirinyaga, burakubwithia Nyeri na burakubwithia pati ira ingi cia Kenya. Tutikwenda Gavana Kiraitu Murungi ethire akiona kwa matharau. Tutikwenda CEC urarwamirite mantu ya agriculture ethire akiona kwa matharau. Tutikwenda assembly yetu ya Meru members babare yao 55 bethira bakiona kwa matharau. Wikumia gukwingi tutiukwenda gutine tumi itukwenda atongeria bawa gitio na itukwenda kwira president wetu Uhuru Muigai Kenyatta nethire akimenya batu twi antu ba Meru twi tayari kuritaniria na national government ngwe na otenya ntuku imwe twetikiria matharau ite kumakania inaya kethira yaumite antu ba Meru ibamenyeu na twi tayari witana mbere kuritira antu bonthe ngwe kona cionthe cia Meru igembe tiania na imenti. Ibwega sana mbita wari chandikitari Kiomebero domerete Akirangondu ward bambere buru nankwira kwenda kwira former governor Munya naburete kwa governor urori kuo kawe Gavana Kiraitu Murungi eshima nonto kinyare ya president Uhuru Kenyatta ya ndene Meru no mwanka ere Gavana Kiraitu Murungi na yete Meru na Gavana atwira inkoromba Munya akienda wita mishema nieke aketa MCS musie na twete hoteline kana maofisine yetu kinyaka ya assembly bwayele agriculture itukomenya enda ngwinyi nge muno shakurita ena mbea cia agriculture shamira ena mbea cia agriculture cia kawa cia mayani na cia marigo na cia mimea yonthe ninkomenya kwena project nyingi kembea shamira cia kinyingi sana cia kuboithe projects unto wondie kwa Akirangondu ndai kwenja mbohu ria mwangi kionjuri yere ndene Meru yere through Gavana Kiraitu Murungi na Kiraitu Murungi aturitu mweskoti tweta kurura ku launch thoko emuringende ere kubuthi task force mira na twarete na Kiraitu Murungi na Gavana Kionjuri nimbi biotoma weta Tharaka Nithi weta Gavana na chief officer wa agriculture na chairman wa agriculture bokara andinwe nduwa ya Meru wa change kithati siasa itukoromba ritangwe orokurita ritangwe Meru wakinya kubwithe ngo national government project ritangwe Meru orokurita Tharaka Nithi orokurita Murang'a no kurita county ngecionthe ndene Kenya nikoromba manto yonthe ya kusika ndene Meru county no manga kulukire Gavana etu Kiraitu Murungi ora twete sima sana turi MCS no ntitokona ngwera atarwe ni antu ba Meru arita na kurita erenge kura kasiritarwe miongo na ndaritete nge kuro miongo roi kwinjambo 170 ndende miaka tho tingwe musetho na iponto batu MCS twete Gavana eshima babari yato kwenja ndene county ni nyinge na antu ba county ba Meru county bakona ngwera Gavana kurita na iponto batu to mwa eshima na inkwenda kwera antu beto ba Meru utengwe ya MCA na Gavana ukiakona winde Richard ngwera nditete Akirangondu ni Gavana uritete nonto turitangwe na mbesi imwe the same case ngwera mpiarita no ya president ku Gavana na ritete ngwe ko nikiritika Meru itaritika ringe ora Meru yomba ibwa sana wandene ya Kenya na ngienda kwira CS wetu Munya ndaka yetu wakiri kada no kwenda kwalia na MCA ija assembly wone leadership ya assembly wegwe kanya wijo twariri ora mheshimiwa rintu ria twariri assembly kada imanto ja kukonie manto ja kawa manto ja konie agriculture ira Gavana akera chairman wa agriculture tugeto muchemanyo tumbe kwariria manto ja konie tie manto ja agriculture jatwina thina nene muno ki kawa itukwenda kwarire jau na manto na arimi bakawa beto muchemanyo inde gweta muchemanyo tutiti bwega itukuromba tafadhali mheshimiwa itukumia jurare ya siasa
na batu tutikwenda siasa ri ni igita rietu ria gwita ngugi turenda gwitira Meru ngugi tutikwenda kwagagua na ringira kiraitu thimu kiraitu ni mona abagu muringira thimu bokarenthi bombe kugwatithania Meru ikira tumba kurobe into bia national government bira bie nau itukomia 15% yende ba Meru ibechira nyingi itigere 65% itigere na Nairobi ne hata chikeja Meru kada ugote kwaria ngavana urenda kwaria na MCA tukukuromba tafadhali itangavana bokarenthi noe ikena bomba kuthondeka Meru na bomba kuthondeka Kenya. Sawa Ntongai, mheshimiwa Ntongai, please. Mbere ngwenda kuwa ndi mutongoria kenda ngwe minya kuriteka ilazima esima ritho rio na muntu ageya wondi ne kwa atimenyethetie ntibo bweya so ingua bwana CS my former party leader nae respect bwana ngavana uratwe no thai no ntongavana gira ito muntu uri sima yake na ni muntu muritingwe no nto inde utarwa currently thai twina katwetete kwithwa twina mbo ithano ndene wondi ya mwathi wondi itethwe na mbo uringi ngwira turitete na miaka eliu ingwe nene muno so ngavana na kwenda awe kanya arite ngwe atena stress na gethe no guria Meru kandu baranairie na bakaraniria kenda andu betu bomba utethuka na tuwa na Githoiri esima si utumwa kou mutongoria wenda nende esima na batu itukuwirirwa ngwira raisi yetu agurita na raisi na uwire siasa icie kwende na kenda tumba kuritira antu betu ngwi kuo gethwa siasa ibwa kama litoko mitasa lo mutwe nominated MCA ndene Meru County kuma Tigania West akwa kanko ngua CS munya atabatiweta MCAs atambete kwa the communication office yetu ngavana na CEC wetu wa agriculture kwa wende igona niawe na gwethira ayiti konkoroki atongeria betu be Meru County na tutomba batue ochore bora tu naguna ngavana ngwira turitayo oversight na representation tutenda tuitela ngwe tura turitano ntu ginya togetha ki oversight egena tugirepresent antu na ile bo thogu gwetha itela na ngenda gwira munya atire namenye ngavana gira ito no amwetherie ngavana 2013 na getha ati ngavana ate go respect utera giomba kuona ete ngavana 2013 ko heshima ile kwendeka na ate ngavana kulingana kanya gake no tunye SEC na kwenda kwethete yo ko wende ngwata no to ne SES na kwenda kwethete yo ngwata no to ne Meru ankwendro mwira atu itela relationship wetu era tutani yo ngwende ne Meru County na respect ngavana ya bwako respect county zingi ya weto wa visit ko wenda ankwenda kuwa gitendo geu aichogera ringi Aya atuingiro wa Jasper Mwambi MC wa kanuni na ndi majority chief whip na bumete na arembe na aramirere mawa muno story cia mere cithirite cia riritu muno ati batu turi antu bembe mbia ciomba kureta thina cia mira ingwenda gwira CS wetu munya mbia cia mira turibwa waru milioni 40 ongiaka milioni 300 batu turi antu bamira nontu menge ki agriculture itweterete mbeca cietu na tutikuminyicia mbeca ira tuwita cionara cia kuregister ndi bura kwendera kuwa itu kuthirita no tukira watware awita muthara batwe tukario MCS banyambene mbia antu betu bateona mbira tikachecia munya nethere mbiri rombe tu bagireito na bamithika na barabange endre itukwenda mbeca ira yontu itaririyo ciume na rira kuria yethi mucemania ndene Meru County na amenyetha cibange nontu kimpano yo yoro sendita bara ba ndene ya erothi barari ku Meru na iba kulukire obisine ya ngavana Kiraito na inyetheri we waziri wa agriculture ya nete one ngavana na waziri wetu wa agriculture then nwe asoke one chairman wetu wa agriculture ora tu ndene ya assembly nikendeta members ya ithetheri ba agriculture beta bari mantu ya agriculture ndi burankuwa batwe iturungamite na musimamo twa Kiraito na nafasi ya kuritira Meru ngwe orendeletwo baritira
na Meru ibakuona ngui na itukua tuendelee kusupport gavana Kiraitu yau yangi uroke ya Meru kinyo therika thumi president na yero obisine gavana no gavana wa president yo Meru nikenda tukomba wetaniria na itu support nya president yo